Ke umhla ka5 kuFebruary 2022 silapha emachobeni ngoba bekwenzeka njalo ngomnyaka yonke ukuthi mawele inyanga kaFebruary sibe nomkhosi wamaGanu lapha emkhanya kude isizini vele yamaGanu njengesithelo semvelo lapho bonke abantu bakhona bejabulela lesi sithelo esisikhumbuza ukuthi singobani ngoba imvelo iphila kithi nathi siphila kuyimvelo futhi simele ukwazi ubumqoka bayo siyonke ngoba imvelo siphila ngayo ingakho nje sizonanela lesi sithelo amaGanu lana aphiswa ngomama bazoqhamuka nje omama bewathwele bezowethula embubeni ngoba awuphawu nje ke lobunye nokuzwana kwesizwe imbube nje namhlanje ngehora mhlambe le12 izoba namazwi lapho sikhuluma nesizwe sonke ngoba ngokomthetho wakhona umkhosi lona wokubumbana kwesizwe social cohesion abantu bagudlana amahlombe kahle baxoxe ilapho thola khona kuhlangene omama bamakhosikazi asekhulile kanye nomakoti behlezi nomama ezala babo nezinsizwa kanjalo eganweyo ikhona nobaba bazo nezingane ngumkhosi zokuba bonke abantu kube khona ukuxoxa ikakhulukazi omama bekhulisa omakoti babo ukuthi imizi iphathwa kanjani futhi ingonyama izobe ikhulume nangendlela yokuthi sekwaba khona ukuhlukunyezwa kweingane nabesifazane izo zonke izinto lezi inkosi ezosebenzisa le platform ukuthi hayi ngokuhlukumeza kweingane hayi ngokuhlukunyezwa kwabesifazane siyakhumbula nje ukuthi lapha ke kwaba nesimo esilukhuni kakhulu lapho kwakuthola ukuthi izingane zesikole ikhulelwa zincane izo zonke iziyalo lezi ezotsho ukuze abantu bakhule njengesizwe ingonyama ke izobe ikhuluma nabo kuzothi ke ntambama nje ngehora lesi6 ebese phuma ka amaGanu ke manje ezodliwa lapha kudanswe omama ke basuke begiya beshaya negiyo zabo ke ezisuke ziza kubhinqa uyalalela nje nawe uze ukuthi ekukhulunywa ngami ke laphana kodwa basuke utshelwa izinto ezingamaqiniso kodwa ngendlela esakudlala ukugiywa ngathi kuyagigiyelwa ngemkhuba yakhona kodwa futhi kuzobe kuphuzwa lapha amaGanu ahlambulula nesisuke kwenza ukuthi siphile futhi ke anza ukuthi impela njengendoda nawe uzizwe ukuthi uyindoda mawusuwadlile amaGanu lana awukudla nje kwethu esesasa ngakho sijabule ngakho njengoba sikhuluma nje ukuthi i-social cohesion akhona ke namabutho njengoba niwabonile bakhona nomama besiphithiphithi zikhona nezintombi njengoba ngishilo ukudla kangazi inkomo zevile manje kwe5 niwe6 zihlatshiwe kuzodliwa kuzofinywa ngendololwane kwehliswe ngamaGanu kuyabuswa nje komkhulu kuhle. Siyabonga. Ngiyathokoza.